Masaka kwani masaka makasi kwani makasi ni were grobo kwanu idrite orena ntukwe jaga na rueri Alhamis tariki 23 mweri jojo ina mwaka ni 2026 ni mpeta wakabwe mutharimi tango shogori nkadosha mwanya ni bwega muno nontu bugite na mbere gotothingatira gotodura nontu bwaku ogitothie nyombe nteto irina igweta kadetune ka Meru narua turi kwijira imwe kwa imwe kumakire mukawa ywa Elsa ni kuibangania kwa kiama kene opeo nontu bwa kigomano mushemanio jwa atongeria ningi akiama baba no peo irinjira ya kuibangania nontu bwa kiothe kinene nkindano ya gisiasa na ni rurugono tukethira tukiambiria naru tugikonia mbicha yongwa ya kuibangania nontu bwa mushemanio jwa kethira juriku royo ntuko ya juma tariki 24 mweri jwa ina mwaka jwa 2026 mukawa ywa Elsa ni riboti idhuraniri na gutarirwa ni Adams Muturia wa The Ranger. We are delighted that our ADC is finally here. That is happening tomorrow, and the preparations are really over. And we are happy that our delegates have started arriving in Meru town in readiness for tomorrow's mega event that we are going to host in this eastern city of Meru. So I want to welcome all our delegates from wherever they will be coming from Meru, Tharaka Nithi, Embu, and beyond, even Nairobi and far-based counties. We shall have a very nice NDC tomorrow. We want to chart the way forward for this country, and our party, which is a party of the ordinary people, will be giving that direction tomorrow here. So you are welcome, and we are happy to host you here tomorrow. We are expecting around 5,000 delegates, those whom we've invited, and we have special guests from all over the country, and we are expecting things will be really good here. I want to take this opportunity to welcome our delegates from all over the country as the branch SG. We are happy that we have finalized with preparations and plans to host our national delegate conference. We are happy that we can see within our town that our delegates have started arriving and the businesses are picking very well. I want to appeal to our business community that they welcome our delegate and be kind to them, so that as even they go back to their places, they will appreciate the people of Meru. I want to request our delegate to arrive on time. We will be here by 8 a.m. and by 12 of that, we will be through with the program. So kindly observe time so that we cannot keep you for long. Plans to host our national delegate conference. We are happy that we can see within our town that our delegates have started arriving and the businesses are picking very well. I want to appeal to our business community that they welcome our delegate and be kind to them, so that as even they go back to their places, they will appreciate the people of Meru. Nteto ingi tutegere madeta ya kari kumeshugu mbunge kia Northimenti muno barabatwere municipality nontu bogwitia kwa ngarama ya muturire mantu ige maguri ijaroi rwa Mewas naria atongeria ba ikudi mwanya kumeshugu mbunge ke baitete na mbere kumeneria mubunge Raim Dahoud inya nyuma ya Raim kuga ukinyithia igamba mbere ya koti kuriria kutonywa kwa magurija mibukone ya akariba na bakioria matagaria kwithira ya kijukwa kenda nabo batete kwitana mbere kwinyileka nontu ba magori ja roe ni riboti Edward Mondiki yetu Nteto Mutugi okiambi. Nyuma ya mubunge Rahim Daud wikinya High Court ya Meru kurungika mareja Meru jarojero Mewas kumana na maandamano ja kariba municipality kuria gwitia kwa mareja gikundi gya Center for Rural Justice bagwatanite na kariba municipality ni bashumarite kumeneria tagarerera mubunge Rahim
bakiuga juyo ni muchetho jwa tauni na siasa mubunge Rahim makugeria kuringa kwithira gambaririra abwirite gukinyithwa kiri Water Tribunal. It's a right no turande antu baije Rahim was the savior. Rahim is not the savior. Rahim arejere ake gukiria akari athambire torawe kisiasa na kenda mono antu bakira no antu ba kendekena rare aja Meru. Resolution ira twajire neo was that tukaikia issues at the Water Tribunal. We were supposed to do it this week on Monday. And on Friday, our MP naikirie a court application to the High Court. So, kuna implication area tuije for sure. Igamba yo retombo karau for more than 2 months. Kana 3 months. Na akari bachoke no to all those 5 akari bachoke to kaire korea the 300% increment. The water issue in Meru has not finished. Katoronge for only 2 months na tokachoka kaire korea these water rates. Kuringana nabo Rahim bagwatanite na ngavana Mutumanto Ithingia omwe na murungamiri munene wa Mewas nikenda guchetha na akirisha kariba North Imenti kwithira gukinya riu bati kumenya kethira babwirite kuria marija Meru kana njira makuru kwithira gutimwerekera jura ritwa anto batoko my which bills are they paying. The 21st is over. Anto batiko tabakira these bills. Narande bagacho tutera tombro the new bill, so we are calling on Mewas on to kinyakethera itukuga for now kuna reprieve na atukwira kari be the very ready reprieve in only 2 months na batu tutomba kweta kaire water tribunal na itukwenda a proper communication on to mwankatha ikuma tukwamberia these issues on I think on date 10 or 9th, actually on date 8. Ote any communication to receive from Mewas, ote any communication to receive from the county. So we are wondering, as a community, where are we? Rahim, Mewas, na Mutumanto Ithingia, they are in the same side. But we are very optimistic to expect them to marry around China. That the first thing akavivia akinya JKIA akethro ake address aga issues cha Mewas. Nonto totebati kuda doithirunka ke Water Tribunal gweta jajonde Mutumano batu kuja na arwa akauga na kwa residents ba Meru either subsidy kana nonto no wengo senere no objection nonto bagavana bangi bonde Mewas has been attempting to add but all the governors have been declining. Mutumano warejera saina no objection turaijirande no ka reprieve. In fact tutebatinya kwethera as a community tugetaga ke Water Tribunal to do what when we have a governor na thirikari yato batikuza tukiuga neko to represent ni ntato egwetwa mbaru ne Karo Karimi Morio kimurwire gite kia mubungu wa North Imenti akiuga Rahim noweka umoka mathina jaja na igerera wera kwithambia neretirite iga akimure gwika muchemano na bitha ba sreb na guchwa ntare ya mbura kumbekeka nekenda kwebanira akari na kuinyereka kwa ngarame ya marija roji by now asamonete Water Committee chairman Water Committee akimwira mantujara wasre bwadidete at the floor of parliament nonto mantujara wasre biedero national tedero erimbi eloko ko we matagari jera didetie kenda eta kwa address as a national nyumwira representative wa North Imenti ideko and he is part and parcel of process yunkwere letio kiria temperatures there was absolutely no goodwill na geutio eta due process. Kiripota Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi ya thirikari Shofco nigitithitie na mbere mutaratara jokuguna mbeu impolo na aria nkiroki ya yuthi 25 bagunikite na njira ya gukinyithua kiri ituo bia kuthomithua kithomo kia ubundi na otea kenda gucumbithia kurutura ngugi na njira cia gucukire kiuchumi ibae kimuturire akiaria Caston Miungi ore mutongeria kire kia makia arimo augite mbeu mbithi ni kia uguni kwithira bakiwatira kithomo kia ubundi gucumbithia guciandika baribo ene ni ripoti ya Jeff Wagituma. Na bwantu babethi nkurukie 25 ni bekiri thumbi muthenya jwa narua nabo ni
nyuma yao kugwata mathomo jote no bundi nyuma ya gikundi kimwe gitiga kithirikari kubarira bisi Niontu kinya bwikiri kirore ni Eunice Kagwiria umo maabitha kiri mubango juju na kinya kugwatwa mbaru ni Caxton Miungi na wokuromba giti gyo seneta ja county ya Meru na naru itokuga itogweretwe mono ana 25 ndene Meru ndene ya Southimenti iba kon graduate ntukwe narua bamwe bathithetie courses cia saloon bangi bathithetie plumbering kwa utwe wero equipped ukeja kuigwa kienda ngugi no uturingire tukakunenkera aritwa ukabatetheria na aritwa baba barato jukaya ibara baumete beno batu mono kana bera bena nje iteguciumba bamwe barabo karainya na bojuwe kenda tuba support kiroto kiao kiria giakwire kimenya kujura kwa uitodithaia mantu ja maingi ndene shofko na jama jara jengi tudithaia na inya gethiri jama nini tukathithia na nkoro ewendo oni ndi professional teacher na nkariti nyantu banene nya babathomithagia inkwenda kugenjere imwe sana no ntuti ana baba bamwe batumite ki backing ground ya Tonga ketha baumite ki backing ground ya Tonga baba ikia college activate direct lakini ande no ntu iteo bye ikia through apprentice kwa batwe tole professional teachers itoko advice aji bara bakora batena uwezo wa kuitiana bana ala una ibapaleta na bathomitha through apprentice after all muntu athomete akiona athoma practicals tia nara gwita kuthomithio theory kingi kuma kiria atongeria baba ana baba ngire njuti narua bakethe abakembiunda the society bekoroge society na njire mwanya sana utwe bageta baitanga obisine mwanya bakiuga ntsura ngugi bana ndi baba kethe bare andros runene no ntiba bakambire ngugi ciao bamwe bakambire ngugi ya plumbing bange twina saloon sibaba ingaje ujo twina kinyanto bange bayitie ngugi nyingi na barira bakambire gwita ngugi immediately baba kethe bakiandika yuthi bange no tubona ndi bena mbeza jiao jiri otombo ne bwao sustainable livelihood ikuga today na tomorrow ukethera wena bya kuria na twinde tukethera twino ntu ya bou utiona ntu bakia bangi kana bakethirwa baina mantu yatibui ndienda kuga ana baba bathomete batetinda gweta gushwa white collar jobs na kwau abagaciandika abakarita ngugi kiri bara bagunikite no tethio bubu nabo batithite gikeno kiao indomerete course ya hairdressing na barbering oni inkarite nja gitarire umono indakarite nja gitarire umono but through ukurukira utethio bubu wa shofko inde thijire kuona skill course ira nda gainire skills thai nyako kuchoa gwakwa ntetaira mwisho mweri thaiji mtu customer tuejaga nkageini mbeca ciakwa cia kintuku nkurukia gwetera mtu uria akethira eterete mwisho mweri ingi kuithuganire na ntingi kwirigira ndomba kwithwa nkinyite aria nkinyite thaiji ndithitie course ye hairdressing oni thaiji ntikwirigira mantu ja kuga mbithwa mpandiki mtu ici andikite ningwa nkuga shokeria shofko mono nkatho no ntubwara baturitite batuthomethia TVET ndithitie course ya dressing course ndageretie kugita ninkandaremwa na indari nya mwana we bule 4 years na ibombere kuntetheria ki mwana ou na mahitaji maingi mono ndona utethio kumira kiribo monkatha ici ndatonyanira skuru eu ya Mokiria Tech arimo batiska wanonge ni beta na inya ndaritanirwa beauty therapy au thaici ndi na ngugi ekwa nkubu nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam.
nabo akari kumantere cia kigujwa ni bajumiritie kumeneria akamiti babodi akauga bara akari bakuga ni bakupinga maendeleo ya wakibwa nyumba cia kuguna mubuko jo mwananchi wa kawaida niyo affordable housing ni murandi jwa kithirikari na aria akari bauritie atongeria batale baithire amu bateko pinga maendeleo maturene. Riboti Adams Muturia Wathirinja. Arimba kwa kuma factory ya Kiochora ndene kishumbuka tiganisi bachumirite na kumeneria komite wa factory para kuibarikitwe eta koti kupinga wako kwa nyumba chyo ribobo kana affordable housing ile chombete kuithikira toni mubunge wa shumbunge ke tiganisi mporo wa bori wena muntu wetu ajauru wena muntu wetu abario wena muntu wetu ambrigen wena muntu wetu akemoro wena muntu wetu amoriera hatu ali okweli nebo kiotoke oni bora kwara kiotore atomote beto nebo ruakini ya kuinga nyumbeni mbi yani bibara terete kiotoke na bainga waka bibi aroma bako pingela bona ba singira ruto wala chako na itawa kwa muno to morome ila kwa muno ke paseti ka tieke gochwa itawa kwa muno na ba ke moro atwanzo goba korona kioto to karo meja na tulla mumero koromeja nondo baliwa miundere aneo eduba to tolwa miundere to kaatu to ka ko wata sai ya to duano le ka tani era na isa sai di ka isa sai di ndo te mo ma ko to ane me ba ki shukuru ya sai di ana mu je na mu je bi ko te mo ana me ka tani ya ndo ti ko kana kana ni gare me ka ka to tu ni ndo me ba sai di no ne ba tuere ka ka wa mo ka no ke ra ya ka ka ra mo ka no ke ra le to te ke dia ni ka Unde mubiazari kuigoro sana. Ruwa nyumika ya wako milioni rejo talo 1 billion. Ruwa reka ya kuya kire na kiochwa. Kote mundu atona tiringi kire yo. Ne ate ando baile barato. Bakoya bakawa nyumba iti yako yuko bakua. Lakini ambuere mwatuweka moyo. Njamiro kumerio utoendo aroa aingwa kinyemwe. Ile ni nabii. Beba mbele bateno rona kana kiochwa. Ruwa nyumba irika ya wako ala. Ruwa benefit ya kimono kiochwa wombe. Mono moro akagua chapati. Urakagua chai. Uraitanga chabucha. Uraitanga chukuma. Faindere yake mukario kiochwa. Bagita na mbere kwaria kariba ibombete kwithaba kia kamite bantu kumwanja bethewe kurutembare koti kethira tubo wite bakaithira bakebeyukiria talia atariki bebutini atariki mbi tukiakuma kotini na etu eriete tukana kawaka bana atia tukana kawaka chukuru chiakwe na nyumba ichoke chiakwa atia sawa awikumia muno awikumia sana milioni tatu ibarete temporo re isia kore bachi ko alita iboro waba walita abana na chio bana atia auto bate ko nyumba ira ya uru na kameti ewe toba antu como wanje cha kurutea makoti na bare ya koruta no to atini mana ware ko bakona keke kaina towete kaneria nebo kanate buo wasipotoa iko tipetesoni watu tutapambana na wao. Ndiposa nasema wa leo hapa Tigania East tuko na mjumbe, tuko na women rep, tuko na senator ambao wale wametusimamia, tuko na deputy president na rais wetu. Mbona msipambane na hii vita ya watu watano? Kato baonengi akolitantuko mwanja kaka yakeru alege kerumigeria Keke toke ola moruyo kerumi. Kerumi keke abawata. Kerumi keke abekira papati. Kerumi keke abekira papati ake ochoa. Yochoa ni muntu atiraira. Yochoa ni muntu akuyaira. Bele bakayekira papati ake ochoa. Ibalite hapa. Nkuruki kinyakuru banjuri nche kibombete kwithwa ikiro rito bo. Ene njokero kandu ake ni neke. Kotoko na botorea. Erwe bakomyelwa. Nenjoko no kandu matoko na baba kaunoka milioni tubakatonwa na rubangi rwandabu. Rubangi rwami rwandabu kabaite baro batonwa kigabaite mudoto kirera mabaka urwa. Na totoka na totore akoro tobadiate. Tobori betu boko ngega maendeleo totwa na mujumbe atogora kire. Atoba ba ilele bobwega. Roba kumatoba ine bati aba koptore nyamu. Na tuyo to kumete nyuma asante sana. Toro koro bajoreja kao.
kotini bacoka beleka kiotwa na bara mwachimwa tole nyumba ichakwe oma kala kalomera yanya kala kuna burkio bioro bakalomera maendeleo atero ya wana yo na bara bakorwana maendeleo mtu umeta kamya nara mtu bakaraure anto baba wetu wa baba ikiosho hapa korona maendeleo yetu yapo na nyumba yenda na beto kinyere mjengo ya kuendelea bakona araba kolitangwe anto bauto karo na bana tokayokia italia to njuri ke maendeleo yatero ya wana yo njori eriwa anto baba bakalite ya makotini vale ma njori kayokia talia karayo kakia na wete mero ukizo yorengwa ureta kwanjige nariko buena ndere ero iba kone akikangeka yaka wareko yaka ereka atea irengwa atugajinge na gwe turuwa batwe eitareto utombe maendeleo yetatea kona yetu asifiwe gloria mwetimu mkoro wabori na kuomba na ate kuomba guchinjia mpwempwe nayo magaruku jarera ni jagwige kwandena odena guntu oguntu na ndike kundi kia mbeo mbethe Impact 360 ni baitithiti na mbere mutaratara joandi bwa mite irinjira imwe ya gukandana na magaruku jarera ni mutaratara gikundi kia mbeo mbethe bawatanirite na Kenya Forest Service rwangi rwa umenyeri bwa mwitho ningi rwangi rwa umenyeri inya bwa nyomoshe githaka KWS riboti thuraniri na gutarirwa ni Ndegara Waiguna Njere moya gutigera riri kugaruka kaunti ya Tharaka Nithi gikundi kia mbeo mbethe ge Impact 360 bawatanirite na Kenya Forest kana KWS wamo na thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi ibandite mite kianene kia University ya Tharaka bakiuga bagatigeri bakothi wandi mwanya mwanya bakimiandaga. Just a gesture to the community and to the youth of Tharaka Nithi County to learn from this initiative that environmental conservation begins with the youth. Wanarika wengi hawataki kujihusisha katika kazi za kusaidia uendelezi wa nchi. Agaba kiweta miteta kiguni kinya kire nyamo cha githaka bakioria ntukumianda na batika metemeka gitakare kwandwa na gutigeri bakumemenyera. Pia ni miti ambayo ina kuwa ya muhimu sana sana kwa wanyamapori kama vile akina tumbiri wanaweza kufaidika kupata chakula chao hapo. Kwa hivyo tunawahimiza watu wote wa ile eneo ya Tharaka Nithi waendelee kukuza na kutunza ile miti ambayo already imepandwa na waendelee kupanda mingine mingi. Gakire baraba gitangaga mete batako thingatera magwatho bakirutira mukana munene ontomo na baraba okagia makara bakiorokorekana na motugo yo nontora kagwatekana kathoterwa tagarira kiwatho. Tunahimiza kwamba wafuate sheria. Wakati mtu unahitaji kukata miti, kuna barua unapewa, unaruhusa unapewa. So mtu unakuja ofisi, unapewa barua yenye inaonyesha kwamba umeruhusiwa kukata hiyo miti. Kwa uchomaji wa makaa, tunapea onyo wale watu wanaharibu msitu, wale wanaharibu miti ovyo ovyo kukata kuchoma makaa. Tunawapea onyo kwamba waweze kutunza mazingira, waachane na uchomaji wa makaa na watafute mbinu ingine ile wanaweza fanya bila kuharibu mazingira. Niarambe twarutetwa kirembeo mbere gutigeri bakothingatera mutaratara tajo wandimete bakiuga gatetheriana na guntokora kwa mutantara cha Tharaka. In Kondi or other areas, the county government will continue to support them and become part of U2 and still continue to ensure that our youths buy into this idea and into this mission and vision of transforming Tharaka and ensuring it's a green land. Kwa vile ni kame haimaanishi miti haifanyi poa, hapana. Ile iko ni kwamba tuko long rain, na kwa long rain tukipanda miti yetu itashika vizuri. Kuma gechiga munga kia Tharaka nkiripotara Meru TV retoka Mbeta Ndagara Waiguna. Of U2 and still and into this mission and vision of transforming Tharaka and ensuring it's a green land. Kwa vile ni kame Kire riboti enge ya mbeo mbethe kuma mwiri ojwa Igembe
nabo ni bara bashumiretie bari na matheta kiara keo bakiolotera mubunge John Paul Mwirigi nikira bakuga bataona kuringwa support gukiria shewa biao na ndiro mbare yao ni kire mubunge o wetana mbere kwata mbaru shewa na kubiyeka na bio ni bia mbeo mbithe kenda nabo baithira bakeguneka gukirukira shewa biao ni riboti ye mukiri Onkonja. Ndukembethe ni bawati kwethera bakiwata wambaru na ukuria kinyiye wa birabai tabimithira kuina na mantu yangia maingi indi ni bambeta kwethera beteanirwa ntere isi Gembe South itemearie kwani indi ni ya mutongoria wa youth kuma ntere isi Gembe South akiwate hayuthi ni bombere kwethera betewa muno ntere iji uromba thirikari yetu ya Kenya aswa national government kana mujumbe wa Gembe South Mr. Mwirigi ni ntukimwe itu teto kuona Gembe Central, Gembe North, bakinacha talent through sport and other activities. Lakini wale elia Gembe South. Lastly tukebwethia tournament, kinye football tournament, kanenya other activities that help the society kana youth ku avoid drug and substance abuse. Gembe South tuaterwe. Vijana beto thai baraurire baba inge ke drugs, bangi baraurire nchobine, bangi baraurire anyuba bangi. Nateko iro kwa nkiona thakasia rikare yakwa aribe rikare yakwa bakiurira kilabune bakiurira na umesio theri na bamwe bene nyeye babira murungu abatharimite abibi osetha bia kuina lakini kwa toko tena muntu nyomwe akurungama atwariria ka tutethia kaitene kauna kwa kaita karamu yuthia komba kwithira kiwatu kurikia wakikiawe atethira kitonyethia mantone ya kunenda wasia mbogita na kethira kebana na mantu maingi yara ya mai mawa studio ndena bori MP atere ni kanya kare ko ketewe MP wa Gembe South itukumia kitie sport net roke CDF lakini ndendo ko Gembe sira cio ntheona ke national government ni obisire ko ringa oru turombera nyangiri 20 anabetu nya baure mibira na uniform bamba itagani no setha na muthia kiri mutongoria onekete muno kumeneria MP wa Ntere no John Paul Mwirigi no amwe na atongoria bangi ba kaunti ya Meru no ntobo stadium mwira ya Mawa no ntone yombere kwithira itewa na monkathai tomba kwithira kibwithwa mirere kiwanja kuringa kandarasi omuntu ukuma no ka akuwa nkabwithia thito kuthira miaka 10 akuwe 10 stadium itabwithwa botwira hanga mbimbi ande borie itokona stadium mwingi kibwethwa itokona Ntere mwanya kibwethwa babo twaburia bokaua ni antu baremete amunda boye kiamba kotinire inge bwe nantu bathomi kotini bamya kurungama bo bathetera antu beto bwa this stadium rebwethwa inkona rais na tengera over 250 million lakini ngabukiri kena 2027 bwa kuwa antu beto bontara ya thatu kabobwethiria stadium bato tukunoa youth be Gembe South tumechoka no ntu bato tuona boto tuendete Kiripotera Meru TV kuma mawe Gembe South Mbeta Mukiri Onkonja stadium itabwethwa boto mwingi kibwethwa itokona Ntere mwanya kibwethwa babo twaburia bokaua ni antu baremete amunda boye kiamba kotinire inge bwe nantu bathomi ni twikite mpanga gatigati ka mbeo embethe na ria bakewa mataro bauri tukwithira bagiciebia na mitugo ya gwikinyia kiri irabo ningi gutumira kanya kao kiri mucuba Kanisa ya MCK yathitarire gwandini ya mukothi mabogatanirite na mutaramu wa mathogani Daktari Moses Kimencho kana Kasoba ibaruthete mutaratara wa kuthomithia mbio mbithi iguru ria utumiri buthuku bwa ndawa cia mbogita. Ni njia moja ya kukinga vijana wetu kuingia kwa ulevi before wafike umri yao. Tulipanga kuita vijana with a target of mostly wale ambao wanaenda shule because we have experienced that kule ndiko kunakuwa na mambo sana ya utumizi mbaya wa madawa kulevya. Gakasoba gitariria bora muntu mba kumenyana weto kombo kumane na utumiri bwa ndawa cia mbogita. Do you know that you are addicted? Do you know that you are addicted when people starting talking about you either negatively or positively to a certain level or to a certain things or behavior that you have started. And behavior, once when you start, it hasn't got challenges. Maybe you have started alcoholism. And therefore, before you wake up, you find yourself, you are struggling.
And that struggle, you find that you want to take one for the road. Agagĩtarĩria mĩtaratara muntu amba kũthingata gũtigana na ndawa ino gũcoka ũtũũro-inĩ bwake ta gwĩthere. Uwezi ukatoka kwa ulevi kwa siku moja ama kwa siku mbili. Kitu ya kwanza unaanza na sensitization. Kitu ya pili unaanza na way forward. What do you else to do? Tutafanya nini ndio utoke kwa hiyo shinda ambayo tumepata wewe. La tatu, coping mechanism. What can we do so that wewe ambao unafanya kile kitendo utasaidika namna gani? Akiweta mathina maumanagia gũtuĩka muntu atikarata gũtũmĩra ndawa ino. Madhara ile watu wanapata kupitia hii, kitu ya kwanza, watu wengine wanasikia wamekufa, wamepotea macho, economic period, pia wengine wanashindwa na kufanya kazi, wengine wanafutwa kazi, wengine pia wanashindwa na familia. Nĩaraugĩte mũtaratara ũyũ wa kũthomithia andũ igũrũ rĩa ũtũmĩri wa ndawa cia mbũgita gũgatetheria nene mĩciĩ-inĩ na kinya matũũra-inĩ. Inasaidia wananchi kuelewa kukaa soba ni nini, kwa sababu watu wakikaa soba tutapata kuna maisha mazuri, watoto watasoma, tutakuwa na mashule na pia soko zetu zitaanza kuwa na matumizi mazuri. Kuma gĩcigo mũnge kĩa Tharaka nkĩripotera Meru TV rĩtũka Mbĩta Ndagara wa mwanya nkwagaya cia Kĩmĩro. Na rĩu nĩ rũgono rwĩgiĩ ũntũire bwa mũmĩro rũthuranire na gũtarĩrua nĩ mũrĩithi wa mbaa akĩorokera kĩũndene mantũ-inĩ ĩgiĩ ũntũire bwa mũmĩro Tharaka. Katikati ka Igaironi na Rũji rwa Thagana kwĩna nyũmba iria iki into bia Kĩtharaka bionthe iria antu betaga gũcionera na kũthoma Kĩtharaka bakĩeleza wa ũrĩa gĩatũraga na into biria batumagĩra arakwĩjĩkĩte jaka kwa Kamwindu. Katũgwatanĩra na Kamwindu nĩkenda omba gũtũgwatithia nkũrũki into bibi bia Kĩtharaka agĩtwĩraga imbibio na nate biatumagĩrwa. Oi rũba rwaina kĩbuco ĩno imekathĩ ya ũthongi ĩkagĩrwa nkingo yekagĩrwa mwarĩ kuonania ũthongi. Kathithi nako gekagĩrwa kana gakarĩ gekanini karuthagwa na ndwana na ngũgũtũ. Katharĩ gekagĩrwa imwe kũrũa ndaka gakũrigĩria kuonania nyonto na igatũmagĩra kinya kũgwata mwana. Nako karuthagwa na ntũnganio na nkathi. Nkathi ino ciagũragwo na mbũri, kwabũra muntu wĩtheragwo na mbũri nyingĩ nobu kathareketherake na ngũgũtũ nyingĩ. Ĩno nĩ ntũnganio yekagĩrwa kauna yaruthagwo na nĩyo na nkathi na ngũgũtũ na gũbũra kuona nkathi ĩrĩ nyingĩ na ngũgũtũ ĩrĩ nyingĩ nobu ĩtho mwarĩ na mbũri nyingĩ cia kũmũgũrĩra into bibu. Gĩkĩ nakĩo kĩmata gekagĩrwa nkingo mwarĩ gĩa kuongera ũthongi. Ni mbece yaruthagwa na nkathi ya kuoga kauna ya kuongera urembo bwa mwari uthongi bwa mwari. Narĩo nĩ mburo rĩekagĩrwo kĩongo imwari ukonania atĩ mũgũre. Koguo muntu araitha muntu ona na mburo akamenya mwari ũtĩ mũgũre. Ĩno nĩ nkoroi. Anto ba wildlife wamba kũringana ta mbagĩte nkoroi na nkumenyera Kamwindu nĩmenyera mantu ma kũmenyera kinya nyamũ na gũtũrania nacio. Kankwenda kũruta na anto nkoroi atũmĩkaga yekagĩrwo mũtani yake kana anto bathiĩte kũragĩra irĩ. Koguo ntema ndĩ na nkoroi ĩmwe yake ya kuonanĩria gwa kwarũthagwa na kwĩra anto batige kũraga nkoroi baũraga nyamũ nontu tukathi tukinya ututira gutiri kinya nkoroi iri in the world. Ĩno nĩ nduku yekagĩrwa njara imwari kuongera ũthongi. Gĩkĩ nakĩo gĩkũtha kĩo kĩarira mwere gĩkengatia nyoni na bana bo benda kũmenya nkũrũki gĩkĩ nokĩo kĩaũragire Ngoria Thiũrũ wa Bibilia. Mwaro Kĩtharaka atanagwa tuge tukiuga gĩcũnkũ ita kuma mĩaka 12 kana kinya mbere akinya mĩaka 12 ntubarigagĩria rĩrĩa gũtana wĩthĩra wambĩrĩrie kuona mweri periods
koguo no atanagwa mbere wambirie kuona mweri na batanagwa bonde kana kwi mtu special batanagwa ari batanagwa bonde akwari na mwanya wa miriga no tukumwiriga mwari wake ya gutano athijaga airagwa rujini rukadita akamba kuthamba riwa gatano. Mwana wa mtu murume rira aciarwa ikwari na nyambura ciaruthagwa ira ciari cia mtu murume. Mwana mwari rira aciarwa ikwari na nyambura ira ciaruthagwa nuntu bwa kana kari kana ka mtu karume rira kaciarwa mburi ni auragagwa ikauragirwa gina rira agĩa na kamwana akarugirwa kirijaga na akinyunyaga mburi nuntu ndamwira yathiye karutwa ikakiwa bwega iri ndamwe mbega na yunganitwe na thunthuna mwekurura kanywa akarikaba nuntu bwa kugĩa na mwana. Nyama ira iciarĩ na mariĩtwa ikwarĩ na nyama ya ginwa mũciĩ, ikwarĩ na nyama ya yethe, ikwarĩ na nyama ya babari mũciĩ na kana mũtharaka narĩ na nyama nuntu mũtharaka nwaye gwaku rũni ũrarĩre mbũri ũtugu. Ntuku ya narua gatutigire au tukumenya into bia bitumika ndene ya kitharaka ende nayo ntuku ya ruju ngeta na mbere kaire kuguriungia rutene rwa tharaka nikenda komba gukinya konya guntu gwitawa kibuka o amwe na thagana nare ruju rwa kathita ruraira kanani na rwita. Murithi wa banki reportera Meru TV kumaja mwiri gone jwa tharaka Igaironi. Na riboti yo kethira itukinyithia muthia ywa yaratu kumanganitia kirimetha ya Nteto Meru TV bitawa kabwe mutharimi kango shore nkatho cia mwanya ni bwega muno nontu bwa gututhura gwetene batu ikinya inya gututhingatira kiri mitandao yetu ya kinandi @Meru TV Kenya kwa mukira Nteto bure gutunduka kuma dena odena guntu kiri kaunti ya Meru o me kaunti ya Meru na inya Kenya gima kuma kirini kiriwe na kimoni. Thank you very much nontu bwaku tugitwika nyumba ya Nteto irina igweta katetuneka ka Meru tukukwijirite imwe kwa imwe kuma mukawa ywa Elsa naria ni kuibangania nonto bwa kigomano mucemani munene jwa kiama kia nopeo naria akiama nkiruki ya ngiri 5 aberigiri kwithira bagikinya nonto bwa kuibangania bwa kiothe kia siasa 2027 nkodere gitaririega.